jalan nagen tarik datang cuaca lumayan anginnya gelembung masuk Di sini saja, Cong. Di sini saja. ngasep gitu. Halo ini caket waring pancingna kayak dipalih itu tuh nurada tebih kayak orang tinggal tuh si bapak tuh wah tebih tuh halung emang Mangasep kok mangasep keng sabaraha mangasep oh namanya keng yang dua guludugan ya Woi, nyomut. ayah menang lawan bang lawan bang itu bang Kan akuarium si Andri. Ah, heuh, bener, teh kau jana teh. Sok aneh sama teh. cik ningali bang luk lawan bang Pak RT menang tah lauk ieu belang ieu si macan tutul. aduh ranteng gitu kayak udun mengasep seku bagja duh nyamut pangusuk oi mana bang Sambil tulung gagal maning coy. Nungguan hujan coy. Hari ini belum meruntung karena hujan. Aya nu cadus jadi hujan. Penting bahagia nya. Pokoknya YouTuber geus aneh oke, pokoknya mah coy heula. Kenapa tuh aya gunung nih kali. Gunung unggul itu teh. Asep pernah bang Asep Kamu RT kelihatan di video. Kemana ya? Disamperin dulu kan itu. Kenapa ya? Ibunya tuh, sabar Bu. Yes. Mang Asep karunya tuh keur ngopi tuh bebenangan bawa jas hujana tuh Gunung Balendanya adanya. Gunung Balena suka Banjaran nih teh tuh
Plak. Nyuhan lah di warung si ibu.